Guuka wa Shiks uria ukoretwo ahotete ngoro cia Akenya na wendo muingi ni kurugama na Shiku ta muciari kuona arakoretwo akimumiriria erutanirie muturire-ini ni ahurukite kurumirira murimo wa higo. Ngai arohe Shiku na family yao hinya na umiriru riri maragikorwo makigerera kahinda karitu. Guku kwa mwangi wa mohoro nturagikorwo tukihoya Ngai akihinya family no ya Shiks gukoyo wao uria urikitie kumatiga. Akenya mwena comment section ona makorirwo makiumiria mundu gwitwo Shiks hamwe na family yake na Lea ngedhe akagoi pole sana na vile Shiku alikuwa amependa Guuka yake aki na Evelyn Washira akauga pole sana Shiku, may God give your family peace. Na George Irungu akawa may Guuka rest in peace, and to Shiku and the family Ngai ni amuhe hinya ihinda riri riritu. Na Firis Kashoki akawa pole sana kwa familia na Wajiroshi Mwangi akawa pole sana Shiks. Huko ni kwa mwangi wa mohoro gakoge kuheana gitio kinene ukoge subscribe thini wa YouTube channel ino nigetha riria twagikorwo tuki-upload video waikorwo wa mbere gukorwo ukimenya kuragikorwo gukihanika atia guku thini wa bururi uyu wa Mugikuyu.